Muraho amakuru yanyu turabasuje mwese. Dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kwiga ururimi rw'amarenga. Tunabasaba kujya mwandika ibitekerezo byanyu munsi kugira ngo tumenye uburyo tubafasha. Hari ikindi kintu wifuza kumenya mu rurimi rw'amarenga, ukandika comment hasi tukazisoma, nyuma tukazakiraho tukwigisha. Murakoze cyane, twihuse. Uyu munsi tugiye gukomeza n'isomo ry'uyu munsi. Ubushize twize uburyo ushobora kuvuga imyirondoro yawe, ariko uyu munsi tugiye kwiga imyambaro. Ndamanura ibiganza gutya, imyambaro ariko irimo ibice bibiri. Icyambere turakiga uyu munsi, noneho igice cya kabiri tuzakiga ubutaha. Dukomeze rero n'igice cya mbere. Igice cya mbere turiga imyambaro ariko ku gitsina gabo, imyambaro y'igitsina gabo. Nyuma ubutaha tuzakomeza n'imyambaro y'igitsina gore. Murakoze cyane rero, dukomeze. Duhereye ku mutwe hari imyambaro yayo, ku gihimba hari imyambaro yayo, n'igice cyo hasi hari imyambaro yayo, ndetse no ku birenge hari imyambaro yaho. Turahera ku cyambere cyitwa isapo. Isapo urafata inyuguti ati nurangiza use nk'umanura ahangaha imbere. Isapo bikora vuba vuba. Isapo. Iyi ni isapo tumenyereye yitwa songa mbere. Noneho ya kabiri ni isapo tumenyereye y'abasaza bakunze kwambara, imwe bifite urugara ruje nka gutya. Niyo tugira gutya uturuka hejuru nka gutya, noneho ukayimanura nka gutya, ugahita ukora gutya. Reba ibiganza birabihuza, warangiza ugahita uzana gutya. Ishapo imwe y'iki y'abasaza. Ya nawe ushobora gusubiramo. Ku maso rero tuhambara ikintu cyo bita amarinete, cyangwa se amadarubindi, cyangwa se amataratara, byaterwa n'imvugo ukoresha. Ariko tumenyereye ko amarinete bagenzi ute bayakora gutya. Ufata izi biganza bibiri, warangiza kimwe ukandika gutyo, wasoma handika inyuguti ya G, warangiza ukaza ku maso bikagira gutya. Amarinete. Amarinete amwe twambara mu maso, cyangwa se amadarubindi cyangwa amarinete. Ya dugakomeza ku munwa, n'umwambaro mushashya wadutse witwa agapfukamunwa, nawe kutugira gutya. Agapfukamunwa. Agapfukamunwa. Ya ku mutwe tubonye isapo, amarinete n'iki n'agapfukamunwa. Twagiye ku gihimba. Ubwo nongere mbibutse yuko turi kwiga ku myambaro y'iki y'abagabo. Twagiye ku gihimba. Igihimba hari icyo bita ishati. Ishati uraza gutya kuno nambaye ishati, urasa nk'ufata hano ku misozo yayo, nangise nk'ufunga ibifungo. Kabiri ni t-shirt. T-shirt uraza gutya, ibyo byonyine gusa. Uraza ufata no ku maboko, ufate inyuguti ya sinangiza use nk'ukata hano ku shati, wongere ugaruke hano ishati. Gatatu ni sengre. Isengeri cyangwa se sengre byaterwa n'uburyo yabivuga, ukamanura gutya isengre. Noneho kane nicyo bita ikoti. Costume urayifata nka gutya, ufata ibipfunsi bibiri, ikiganza kimwe hano n'ikindi hano, no gasa nk'umuntu ugenza ute, ugira cyagiye uri kuryipima, arangiza ukigira nka gutya. Ikoti. Gasa nk'uhuza ibipfunsi hano, ikoti. Bigaragara nyine ko ubu kwambara ikoti. Ya umukandara, cyo bita belt mu cyongereza. Umukandara ufungisha ipantaro, bayita umukandara nyine. Tuno tuganza tubiri ufata ukoresheje izi nyugute, niyo wakoresha X, ariko reba gutya kuntu tuganza tumeze. Gutya kuntu kameze. Naka ngaka warangiza ukabihuza, ukaza ukumanura gutya umukandara. Kaza usa nk'uzengurutsa ahangaka. Kimwe no kusengera ukoresha akangaka, warangiza ukagenza tugahita umanura. Ya. Tukamanuka hasi. Abagabo bambara amapantaro. Amapantaro urafata ikiganza ukoresha inyuguti ya B, nurangiza ute umanura B. Yes. Wite umanura B. Reba ntabwo ugeza hasi. Nongere mbibutse yuko ururimi rw'amarenga hakora igice cyo hejuru gusa, ntabwo ukoresha igice cyo hasi. Ntabwo naza ngo nkoresha ipantaro ngo nunamenye ukoreho. Oya, ndakoresha hejuru. Ubwo uraza no mu manyanyinya ufata inyuguti ya B, nurangiza use nk'ugenza ute umanura gutya. Ipantaro. Iyi ni ipantaro.
manura gutya ibiganza bibiri ipantaro, ariko mu manyanyinya ntagire umanura hasi cyangwa se ageze ntabwo kushaka mu manyanyinya ugahita umanura gutya ipantaro. Ya tugakomeza hasi ku birenge. Ibirenge harimo inkweto. Fata ibipfunsi bibiri ukoresheje inyuguti ya S nurangiza ubihuze gutya. Inkweto. Inkweto uzihuze nka inkweto. Inkweto za congo kazamura gutya. Inkweto zo kogeramo turazimenyereza silipa, ukaza ukarambura ikiganza gutya ugahita uzana ukunguko. Ntekereza ko iyo ni imyambaro yibanze abantu bagenzute bambara, ariko by'umwihariko ku gitsina gabo. Turasubiramo rimwe. Isapo. Isapo, amataratara, agapfukamunwa, ishati, itisheti, gaza gutya itisheti, umukandara, ipantaro, gasa nk'umara gutya no kaza iki inkweto. Inkweto za congo, inkweto zo kogeramo zazindi tumenyereza silipa. Hari akandi kantu nifuza kubabwira cyitwa karuvati cyangwa style mu rurimi rw'icyongereza, byaterwa n'uburyo ushobora kubyita. Karuvati. Karuvati urafata ikiganza gutya nangiza umanure gutya. Karuvati sa nk'ufungira ahangaha, kimwe natwa tundi two bita utune, kaza gutya. Tune zikunze kwambara abapasiteri. Ne kaza gutya, zino tuganza tudusanzwe, izi ntoki zisanzwe, igikumwe n'urutoki, warangiza ukaza gutya ne. Karuvati ugasa nk'umanura nka gutya. Okay, ndagushimiye cyane. Ariko ushobora no kubikoresha mu nteruro. Urugero, iya mbere, njyewe ngiye ni soko kugura imyenda. Turasubiramo, njyewe ngiye mu isoko kugura iki imyenda. None ugakomeza ukagenda, wagera ku isoko bakakubwira ati karibu. Urugero, umucuruzi akakubwira ati karibu, ahangaha dufite imyenda itandukanye y'abagabo. Icyambe harimo amasapo, harimo amataratara, harimo amashati, harimo amakostime, harimo amakaruvati, harimo n'amapantaro n'ibindi byose. Ushobora kugura, ushobora nanone guhura n'umuntu yambaye neza, wenda ni umugabo. Hari imvugo twese tumenyereye ivuga ati ngo wambaye neza. Wambaye neza ariko utabikora mu marenga igihe umuntu yaberewe. Ushobora ati wambaye neza. Iyo ufashe inyuguti ya fa ebyiri ukazihuza rimwe ukamana gutya, nicyo bita fashion mu rurimi rw'icyongereza. Fashion. None umuntu ushatse kubwira umuntu wambaye neza, wambaye neza. Cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa nibyo bita ngo vous êtes bien habillé cyangwa se bien habillé, ugahita umana gutya wambaye neza. Ugomba nshatse kuvuga yuko wogenze ute uri smart. Reka nze ngusabe kugira ngo ubutaha uzakomeze kwiga isomo. Tuziga imyambaro cyane cyane ireba ku gitsina gore. Na niyo myinshi cyane kurusha iki iya abagabo. Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe kuri channel y'Ubumwe Community Center. God bless you. Bye. Murakoze cyane.